ban klad pe sendon kari saira namar ka jingbun kiri ka perthei bandon benta haka jingele batmai chungi najrong suin da ki sipai kari Israel narengkau da ki sipai kari Iran bat Russia bat kiwe de kiri hapo jong kari saira ki badon benta ya ka ba menta balai kini ki jingele thma ba markliang shirkai bha hakini kisnam bat ka jingele banyo yakni ya kabor sensar ka juya jia haman lak kisngi kat shabangi penpai ya laki jong hikmat bat kishkor jongi hato don balak ban jubab hakani kesla perthai ngai tharai on omdon balak ban jubab na pedeng kiri pajba halor kini ki jingjia anrei dei tang kitu ki basdang kisko thu shai ke kabaki don ka jingthmo jongki batang maki kila ban jubab dalade yalade haba phai shaki benta jongkari sairia kabalas dang biang ka jingele kaba jurba hapdeng ki sipai kari sairia bat ka kanhun rebels balalong trai hi daki pajba katei kari namar ka jingbom don shu ka jing shania jongki ha president kata Bashar al-Assad abangam jeliu khendiat chapo kari sairia ka sarkar jongkari sairia kayo ban sensar tangkuban 50% ki benta jongkatei kari namar haki benta jongka is sairia la sensar daka kenhun Kurdish balalam khmat daka Syrian Democratic Force shaki benta jongka Northwest la sensar daki kenhun Hayat Tahrir al-Sham bat shaki wei de ki benta la sensar daki kenhun bapher kumta yakari Syria la sensar daki babun ki kenhun kenthop yaki boros sipai jongkari Syria nadu usnam arajar khatwei klami kathmayeng hapo kari Syria namar ki pajba kilayaki persha yaka jing sensar jong Presiden Bashar al-Assad kabalami kathma po yeng kabashar khaiba kabalawanra yaka jingyap daki hajar ngur ki pajba kenthop yaki sipai hakaba kalawanra jingye yaki sipai jong al-Assad hakaba nakaliang ki sipai kari Russia bat ki sipai kari Iran kilalek ban yarab ban yele persha bat kiri pajba neka kenhun rebels nadu katei kasnam arhajar khatwei hapo Syria hakaba ki sipai kari Russia bat ki sipai kari Iran hadu menta kidang pentrikam yalade hapo jong katei kari laong baka kenhun rebels kalayo jingkershan kaba pura ba nakari Turki nadu usnam arhajar khatwei kumno ban penbiang tiar syakitei ki kenhun yale persha ya ka sarkar kabalas dang biang menta kumno ban penklem sendon ya kabor sensar u Bashar al-Assad hakaba hakasngi ublei katei ka kenhun rebels kalayo kni ya kawei naki jaka trikam u presiden bat ban yokni sendon naki bor sipai menin kasngi layo jingtip baki bor sipai kari Syria harengkat kajing Arab ki bor sipai kari Iran bat Russia kilalek ban teri ki benta balak kurup dakate ka kenhun rebels balak penonkam daki tiar jongkari Russia lada ketika jing yakun kendang yai peteng kelak ban mi ke kebanang kamsniu shushu namar ka jingbun kiri ka perthei ban yadon benta hapo kari Syria namar laong baki sipai kari Israel rude kipek ya ki benta nasuin kari Syria ki sipai Putin bat Iran yarap ya ka sarkar Syria nangta layo jingte prode baki bor sipai kari Amerika kila bandon ka jingya dei kabaya janba bat ketika kenhun rebels balak kershan borba dakari Turki katkum ki sakhi bat ki jingele ki balaja nadu katayo baladap hadu menta kasngi laong ba kitei ki kenhun rebels kila nangyo bor shushu namar kila yo ban kurup yaki babun ki benta balap penonkam daki sipai kari Syria kumta lada ketika jingele kamdonno hapdeng ka jing thanda kala ban poisendon shaka jing kala depe chung ki benta kari Syria lada kitei baru kiri ki don benta ban yakun persha ban yada yala ki jong ki kenhun jongki